shrine. Weapons, armor, trinkets, and I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Mari Calipacus fuse an asyl na Neomaraf. And bring them to me. As is thy want? No? Seo mar agus le thuúla duine brín really. Hey, Jason again Caidreabh. Well, yo sin stacha go fai sin a White Signs soapstone. Agus ha City Gaibh écinn ha spells a gin anna hea. So nan Russian son bhí mar sin, so gain sin ein. Dagger, short sword, scimitar. Albert han sin comasach sin I chhlach I chas, nia scimitar. Sorcerer staff, talisman, ha sin san spells. A chuid go dáte sin tíach le becan armor ein, ha mi soint go big sin Chluich. Or ha janu jiffer mór an sa yama seo. Ach ma ha beach gan acu san J se character a ha si san Aighearach. Lig fis a chat agus sin gain. Dal sias slia a bhí clacach Iowin, no bhí clacach spells a nid a réimh se. So you mi sin atá seo. Ashen one. So Áin agus híisiú stachan nach féich a mis bheidir go sin far bhfuil mise ach ha weight ratio an go gan thua mar go beh agus ha fiochan sin a chumá rá 3 machchas iad. Idir sin áin. Nis sé sin pecin na sead. Díreach ruút bec ha heast can a loincloth a dá lena hinach, so chanéile gulach cha sa bhí sin sams go big fion a cha sin jo háiseachtáiscí I anú éiad. So J ile a haun ein. So yeah, céist a haun gaibh se spells nia Cluicheamaid. Sin an céist really spells nia strength. Níl mór an spells ach ganna ach bhí ganna háiseachtáiscí. Agus is fíorhallam White Signs soapstone agus a bhí dal steige Serland danéile ach réite an faction sin. É bhir beach gan. Loggy Bear Coma. And yeah. Live? Sure. Anime díach an minute agus go bheith duine éile díach gus a high spells ach múréal díach jo sinna short sword a seo. Okay, callas nach éil, so live. Ashen one. So na sead an club sin. Is jo sin field a camera choricin ach dráasta a neich ciad so lacin so gaite go díach mi di level up ile I anu. Och, a mi I díach na féimte brín. The mark to Lothric, where the homes of the lords converge. Level up. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Ja, is er geen een ile anu. So ha mi dal leis go sin clacha Cluicheamaid, ha mi dal y chud an niarst. Farewell. Hey. May the flames guide thee. Go sin. Ja, Ichard kind of heavily dal astray seo. Ach. Jo sin imach cála. Is agus am sin. En ik ha fair down. Joffrey Bick, mar a hec Cuicheamaid. Unkindled, and a seeker of lords. I am Ludleth of Corland. Look not in bewilderment as I say.
salvation be thy want. Set thine eyes upon my child cause. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Okay. Do not be away overlong. So, nyn ra mi y Cluiche yn gem go ceart me go big, no nyn ra siwsio Cluiche yn gem ys cínteach. An gem yn Dark Souls how géri brín rys y hwla dynne agus brín agus brín agus brín ruha. Ach, leis go sin is streamig, mis mynd go big na siad dírach y cwmal arn. Agus eisiau mi gwyd gaif fiws. Rydbeg mi ein kind of scialach y gema agus y scialach syl na'n gema Dark Souls. So, anna Dark Souls han cloni caran yn blad a hasiad y dol edrych lín yn tsinne agus lín y lín dorach mar go big. The Age of Fire and the Age of Man. No, the Age of Fire and the Age of Dark. Agus ounce gach gema. Cym ydy? Gwys mi ffain yma achos na sio. Dysyn ni agus ounce gach gema ha yn Kenya a ha caran y cwmal yn ddyl y dol. Ha sy'n y crianig agus y chink bas. Fwf. Yuck. Agus mar sin ha acadri isio. Ember. Ha acadri canon tug y ianw y felw dol fiachin rysyn Kenya y chwmal y dol Nio y felwyr son lical leis yn China hasyn basach agus ai y dolstiach go caran lín dorach okay. Ha cain go méid yn iar sio ha go ma cuachgal charam i'r son chin spws anna hyn actually. Ach ha katana eke ha cianol hen ffeimol ma sy'n gyda ein. Ach hiw nach yw mi genw mor an damage eachid. Okay. Okie. Yeah. No, ha is yn rochwch o gain yn drasta. Sy'n cwch of bas. So ans y gem ha sio ha fiach yn rhywun the Lords of Cinder y Ghàidhlig really agus siat dawnia fo lín sy'n y galaf rhain peg fi cwmal yn Chenya y dol. So Dark Souls 3 kind of a torched na jiffer gemich in ele calla an a dau. I'm not gonna sin adage. Loading screen back on him. So I can right. Giri na hanaman ak rash a chanyamir son like esami. Sin. Right. Switch it around so it's anyhow. Para come down. Where yes, I. So she can Karen a root the a game mark big I guess egg na game in our fat and tug shaw at it solace agus dark at this. I guess Hanyele Bulach Polish J ha like a chynne mar Star Wars nu tgym ar fel tyf solasach ma is tyf dorach donna. Ich can read like yeah as oh I mean each gachainig
bonfire would be. Oh, okay. Dach go féim am bonfire a chhlachge gur san féin as an áte seo. Bei sin fáis. Gravel. Sin. Sin a servers nach buing gáil áte a lerach slí a lerach gan áte sin. I Wall of Lothric. So sin ruth a Jeffrey mi Dark Souls a 3 Ghàidhlig an commas 3 Dark Souls a hun. Dark Souls a 3 go coma coltach rí Dark Souls a hun ach ruth a realte sé studing get can Jenny warp go bonfire and a Dark Souls a hun hack a 3 Yunsachuch mar a Jove ó bháit go áte. It na casan ac it posh. Aye. Okay, well, chuir sin seachad ar a chiad boss agus féim mi atri go chuir sin unit arm. And a Lothric, so seo acu Lothric. Knock. Agus ruút is tal am mi Dark Souls. Bin an Legend of Zelda player an am sé Caran verticality an a dói apersealig, Joe Healy an agus mór an Joe Healyan ansa game a chi gvel dat suas agus sias agus héit sinne really suas agus sias na seo hit si man goort agus wat go atje. So sin a hiet bonfire akin an ruút am Italianu machig emper. So machgus tú sin how nuair a ha ember restored ac tá barach health ac agus cúteach ma duine is summon signs acal ar a lár suúin go sin chhlaach mar seo. So ma sin géirí carriage ar son skíre ha seo suúin gain carriage a larach. So mar jo eisiampla ar díireach na gá rá go cin sin agus cálas go go cin éile aines sta goteach. Ok. So bhí seo realite or chenne díireach mise a ham dal naithú duine. Agus seo mar a bhís multiplayer a gopur an a Dark Souls. A realite bh game cin éile Anelu brín rúteine ha ha esan ar son thula duine ara a thula duine ghlach go mis sin. Hachar an hen. Okay. Callas go bhfuil a G Jackson díireach a dalas da thula duine óh. Aye, ha embers díireach a no root really humanity as a hit gamma. Backstab. Hey. Oh. I shall go back to Electra. Ach, we talich go bhfuil carriage nachum. She is on here. Agus seo anrit is talm sa bhí Janu a mi has the Janu seo an a Dark Souls a 3 se a bhí cuiú danéile a dá sta ganna Sterlin achgasan agus taich go th seibh. Ach chanéile gulach a nuair sin chod daribh ach a cynnéir nám agus chanéile cho ailteil mar go bh chané buach game háir a hán ach uan is talm sin like neamíon cáí ar son game ailte chluich
Hasan a gíri go dé sin an tuibh seo. Ní dú gur a dragan feisce ar live. Yeah, bhil mí ceist an dragan a go anna hen. Ní game a fantastach a hán gon dragan, really. Hey. Right, well, Lenny sin an féile he seo ar cholas go bhfuil is agus an bhfuil si de tal. Go scáil is seconds. Dos sias. Can we each of the fiction? Ish. Yep. An nu good fuse edits it could and is a good treasure chests so game a Oof. Oh. Deep battle axe. Go closer, Shin. This. Oh. Wait. Maybe I show Askley. Really? Okay. Oh, wolf. Beach it. Oh. Here, hello, my backstab action. Ik nu het G's jacu aan, so die geef kei dan wie wolf. Mag je zo, mag je zo. Oef, dat is een vask. Lothric Nightsword, be shin nas female. Ach, nu die geen shin een klak gedraaste. I guess I call school written has het al. Okay. What was there? Carbs. Okay. Well, ha mi gyma tango gan da character ha seo. Hawdd noch gyr samol chwtio chwch. Fine. Kom. No. Yes, and so ja, mis mention. More an tango garage. Ask me again. Sin draken ek het aan hen. En je kom al aan. Níl mór an healing Eight Night Shard. Sin féimal bíú clacu sin ar san chudrís an chláú ac at agus rutan. Go. Cash ver sin a dal cháin. Is hana ha? Kan jou meer san dat ag bonfire sin ar an nuair sin faci iad san agus hat vi le féimal ag rutgin ja agus sin rut go héin mi dhéon Dark Souls a daine an cáí amach chu décho darmh sa had Dark Souls agus haid darmh chenne mi dal chantí nach chéil bh kun gin de chail sin carriage agus ní mór an healthach ní fer sé $10 ar agus mar agus thu duide go héin sin rut bh okay. Sin an sinne an éile agus cáil firebombs exan. Níl féim ag ar estas nuair a ddíist
sciad daine agad nach sinna ha fíd é tá déanamh mór an go ach thank an aimimi seachad ar ganna láidir go sé gaimime de bh hán ach suúrin go chuide chuig ein fo daine agus ha déanamh go batan na sása chuiste cha bhór a básacha is cantin fóf Yes me cross me rá cínseach as am héin Tá mé tíach rá táach a gíí na sósa sin